Asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusethi nezinto amavasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesethi wewo Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembele eqamanye amalembe ngokukhalepho sishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona umfanekiso oqoshe uma ukuthi umusha kule channel ilizo lami umlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele umashiya amahlakatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igabini mabanga likaThumbula Tjatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kavaphi uvaphi kaNokhola uhlala kuyintokozo ngoba futhi uthi ngifikela ku channel ethenkulu impunga yesintu TV namuhla ke futhi angihambi ngedwa bafowethu ngihamba nomkhulu uSibisi ubovungana amen asikubingelele mnene hayi siyabingelela kubona bonke ababukeli bempunga yesintu TV sithi thokozane sithi qamaku sithi lesedihanya sithi sanibonana uma kukhulunywa ngobhubesi kukhulunywa ngoba kukhulunywa ngebhubesi elibhonga kuduma indaba ngiyazisi libalekelela kanjani abantu okay ibhubesi leli lisebenza kakhulu ngamanzi kodwa namakhambi futhi liyawasebenzisa ngoba ibhubesi limbethwa abantu ababili kahle umuntu ophambili ngokwesiphiwo isalikwazi lesi esiwumndawe esihlala kakhulu emanzini noma esithanda kakhulu amanzi kodwa ke isalikwazi sambi sodwa samba nekhehla laso elaliwugedla so ingakho ke simixa lokho sikusebenzisa ukuthi ngoba nalabantu bayasebenzisana futhi bayahambisana yazi bese kunento ebengiyithunywa amakhehla la ukuthi ngiyikhulume ngifike ngayikhuluma ngifuna ngiyikhulume lapha ku TikTok ngabuye ngayibamba ngayihoqisa uyabona mhlawumbe ngisazoyikhuluma kodwa ngiyafisa ukuthi mhlawumbe lento sike sidlule kuyona sithi nje webhubesi yabona mfowethu kukhona umuntu la ofana nempunga yesintu ngizokwenza isibone ngempunga yesintu impunga yesintu yenza umsebenzi wabantu abadala mayenza umsebenzi wabantu abadala impunga yesintu ngesonto kuyenzeka kufika abantu abawu5 abazofuna usizo kwimpunga yesintu uma impunga yesintu sekufika abantu abawu5 kuyona esontweni bese ithola isaluleko uyaphi manje ntombazane hlala lapho hlala lapho uma impunga yesintu mne wethu kufika abantu abahlanu kuyona ngesonto bese ithola isaluleko athi lo muntu wena impunga yesintu yazilibazisa wena yini ungawukhuphula umsebenzi abantu abadala yini ungawukhuphula umsebenzi abantu abadala muthi lo muntu uthi yini ungawukhuphula umsebenzi abantu abadala usho kahle ukuthi lo msebenzi wabadala kodwa uthi yini mina ngawukhuphula kusho ukuthi lo msebenzi usulawulwa yimina okanye sekufanele ulawulwe yimina sekowakho kahle sekuwona wabantu abadala nangempela ke sengiyahamba ke nami ngiya lapho kokhushulwa khona umsebenzi wabantu abadala ungabe mhlawumbe bese ngukhuphulile umsebenzi wabantu abadala usawo wabo yini noma sekowami umuntu oselulekwe kanjalo ukuthi akahamba ayokhuphula ungathini kuyena bhubesi mhlawumbe mina nje ngokwami ukuphendula umbuzo lo obuzayo njoba usho nje umsebenzi owabantu abadala okusho ukuthi ufanele ukuthi ulawulwe ibona uma mina bengilethela umuntu oyedwa esontweni okusho ukuthi uyena umuntu ekufanele ngimsize kulelo sonto lelo uma mina sengithi ngiyokhuphula sengifuna abantu abawu100
esontweni kodwa kukho noyedwa ekufune ngimsize okusho ukuthi laba abawu-19 ngeke basizakala kodwa lo yedwa uzosizakala okusho ukuthi ke ngokwami ngathi ukukhuphula umsebenzi wabantu abadala akusiyinto eright ngoba akusiwo owethu lo msebenzi owabo kodwa manje mina ngizomela mina ukuthi uzofika umuntu oyedwa phela mekufanele usize lo muntu oyedwa ayithi phela lo msebenzi wokusiza abantu akusiwo ukuthi ube nebhenchi elizogcwala abantu ngibe ngibabona abantu uma kuzohlola abantu uthothi mhlawumbe umuntu uhlola ngo200 kodwa manje kunabantu mhlawumbe abawu300 200 times 300 ukubonaphi lokho ukubonaphi phela nangu umbukeli wabona labona khona yeah uyena uyaqhathanisa manje uthi mina kufika abantu abathathu bazohlola ngihlola ngo100 ake siqale lana 300 ngosuku lo muntu mina ngambona kunabantu abawu500 egcekeni bahlola ngo200 200 times 300 umbuzo uthi lo 200 uyaneliseka yini akenze sibonele nje mina mengizohlolela umuntu kuba yi-hour umuntu oyedwa yi-hour ngoba nifuna ngimhlolele lo muntu kufanele sikuhlaziye esikuthola enhlolweni kufanele ngimnike ithuba lokubuza noku-understand ukuthi okay ke usekutholile ukuthi nazi inkinga zakhe ulungisa kanjani yayizwa lona if uthi unabantu abawu200 uzokwazi ukwenza lokho cha phela usuke ezohlola umuntu ufuna afika athole lokho bese aphuma cha phela ukuzohlola kufanele uyadotela uyohlolwa uyacheck udokotela kufaka ama-scans egcineni akubuyisele i-report ukuthi nakhe sikutholile afike akuchazele udokotela akafike nje avela aqhamuke sethi nje uphethwe isifo senhliziyo hamba uyazibhubesa ukuthi lento esiyikhulumayo wena mhlawumbe ungayithatha kancane kunomuntu ngempela owenza umsebenzi abantu abadala ukwenza kwakhe lo muntu wavula thatha ithemba lakhe walibeka kuwona wawenza waba yikusasa lakhe wawenza waba yikona konke kuyena uma sekuzongena abantu abathathu ngosuku wakwenza kwayibhizinisi wakwenza futhi kwayibhizinisi uma bhubesi kuzongena abantu abathathu ngosuku vela abone ukuthi ayikho lento athi umehamba mhlambe emanzini afica umuntu mhlambe ufike nebhasi yonke uzobafaka yabo kuyadlalwa ngami abikwazi ukuthi ngagcwala ibhasi nihanjiswa umuntu oyedwa emanzini ibhasi niko 200 niyosizwa ngesikhathi esisodwa uthola ukuthi bhubesi kuzovele kunqunywe inkukhu zonke zinqunyele la kule bhakede leli zonke akukhulunywa lutho lana zivele zinqunywe zonke inkukhu zifakwe lana wonke umuntu uzokha khona la kule bhakede yami yonke uzothi nginyamana ngeke ngiphikise into engakaze ngiyibona ngiyazi imikhuba enziwa abantu laphandle ngike ngibona kodwa empophomeni amasonto kodwa amabandla kwesinye isikhathi uthola ukuthi kuzofika ibandla ngiyakubona kwamabandla njengoba nawe usazoba nalo ungalithatha ibandla lakho uhambe ubafaka lapha thina sikhuluma ngomuntu osiza abantu uthola uzosiza abantu ebengebona abazalwane ibandla ngiyalibona ibandla hey yazi wangikhumbuza enye into khona omunye futhi engezwe kuthiwa uney'nsuku angazi noma unenyanga yini nosuku athatha ngaba abantu babe baningi abayisolwandle bangenisa ngo12 olwandle ebusuku asazi asazi ake siqhubeke kule yethu ubhubesi nangoku umuntu ubhubesi usekhuphulile sekhuphulileke manje ziyakhala ngempela futhi ukhuphule yini manje umsebenzi wabantu okay bakhuphula abakhuphula kodwa basopa ukukhuphula yini ukuthwala kahle kahle okay asibeke nje ngendlela umbukelo wempunga azoyi-understanda ngayo ahamba umuntu ayothwala ngenhloso yokuthi abe nabantu abaningi abazozofuna usizo kuye inkinga ekhona ke bhubesi abazosizwa kahle uma sithi ukukhuphula ukuthwala bafuna ukuthi siyincetheze lento sisho ngalendlela ezobajabulisa uma kuwukuthi uyokhuphula umsebenzi wabantu abadala usuke usuyokwenza okwakho okungekona kwabantu abadala uyezwa ukuthi icishe izwakala uma ngibeka kanje uyayiphorisha manje sukuyothwala ungababona ngoba nabo abakutshela iqiniso kubalekile umbukelo wempunga yesintu ukuthi uma unesiphiwo sabantu abadala dedela abantu abadala iba nendlela ezithile owenza ngayo ukuthi abantu abadala bakwazi ukubiza abantu abazokhona ukubasebenza bona
ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka ngempela bese uthola ukuthi umuntu abantu abangeni ingoba kukhona inkinga mhlambe ekhona ethongweni lakhe lehluleka ukubiza abantu. Yeah, noma uthola ukuthi umuntu uyazazi ukuthi unemoya ethize kuyena kodwa angayilungisi leyo moya leyo. Ngekhathi ungayilungisi leyo moya kunabantu ekufanele ngabe uzobasiza ngalokho wena osukulungisile. Ngoba ithongo lisebenza kanje. Ithongo lifike likulethe emhlabeni. Base likulethile emhlabeni likunike iphiwo noma isiphiwo salo ithongo. Bese kuba nemoya ethize ozosebenza ngayo. Angenza isibonelo nje asithi na impunga yesintu iyazalwa la emhlabeni imizalo emhlabeni bese inikwa ubunyanga. Yayizwa lonto umoya loyo wokugedla. Uyangithola? Kumele kunike ithongo lomoya kuzofanele ukuthi wena masulazi iqinisa ukuthi unawo lo moya. Okokuqala kube ukuthi uyalihlambulula noma uyawumhlambulula umnikazi waleso siphiwo leso noma umnikazi walezo ikhwama lezo uhlambulula izikhwama zakhe ngani ngegobongo logedla ebese uyawamukela umsebenzi wabantu abadala ngendlela. Yayizwa lonto uma usukwenzile lokho ithongo lizobe seliletha abantu abanenkinga yale adunayo wena osuyilungisile ngoba usuyazi ukuthi leyo nkinga ilungiswa kanjani. Hayi ukuthi uvele uhambe manje uthi uyophakamisa yini lo iphakamisa uphakamisa kanjani ungazi kuphela sithiwa siyaphakanyiswa hayi umsebenzi wabantu abadala uphakanyiswa bakhona abaningi abawuphakamisa umsebenzi wabantu abadala nasebe uphakamisile ingozi lento yabona izinto ekuthiwa ziletha kakhulu imali nezidonsa kakhulu bozibasopa mbukela impunga yesintu ukuthanda izinto akufuneki. Kubalekile ukuthi uthande ithongo lakho uthande indlela ithongo lakho elenza ngayo mawubona ukuthi lihamba kancane ahlaleni phansi sixoxe sibuke ukuthi ikuphi la singalithinta khona ukuze likwazi ukuthi ligijime nakhona kulithinteni hayi ukuthi uzonika into ethile mhlawumbe ngingaba yimpande ezithile ezidingakalayo kuwena into ezihlambulukile hayi into ezinamafutha. Yeah, kanti okunye nje mnewethu uma kuukuthi uyazazi ukuthi unesiphiwo uyazazi ukuthi ubekiwe lo msebenzi wabantu abadala kuwena akusili icala ukuthi uzame ezinye indlela zokwenza ibhizinisi kunjalo kungabe ukuthi wena uzodependela kulo msebenzi ngoba ikhona la iqala khona inkinga. Ikhona la uthola khona abantu manje sebeyophakamisa njengoba sisho nje uthola ukuthi abantu manje umuntu mezohlola ugcine sesho zonke izinto ezodala ukuthi leyo muntu zenze njani zimlethele imali. Uyayizwa lonto athi umuntu ufuneka ungenazo isibalo akuthuse futhi athi usuzoginqika nemoto manje akufanele uma uyohlola uthuswe. Yebo mekukhona ubungozi obuthize ngakuxwayisa ukuthi no kukhona ubungozi kodwa manje kungabe ngazi ukuthi sengikuthusela ukuthi uvume yonke into engisho futhi uyenze manje. Umuntu ufuneka umnike ithuba lokuthi akahamba ekhaya mekukhona kufunela kubuze futhi ekhaya kubuze kubazali kuloko okuvelile la enhlolweni abuyele kuwena ukuthi cha ngikutholile ukuthi nokuthi akwenzekalanga bekuyiqiniso lokho esikutholile enhlolweni kungabe ukuthi manje umuntu mezohlola usugcina umnike uhibe welezinto ezingaka uphinde uzomthusa futhi phezulu kwalokho ukuthi abantu abadala bakho baphezulu kakhulu wena usuzoginqika nemoto. Umuntu mefikile kubesi kufanele athi mephuma aphume laphekile ngoba phela ukulapheka kuqala lapha ekulaphekeni ngomoya. Ufuna umuntu mephuma aphume laphekile umuntu nanokuthini yabona ngizoxolisa nje ukukhuluma mhlambe ngifake umphelandaba. Uyabona umuntu mefika emphelandaba ufika kunezinto eziningi ezimxakile. Kodwa utshelwa kube kunye omunye atshelwe kube kubili kuthi uhamba olungisa lokho ngoba emphelandaba kuyabukwa ukuthi kulezi zinto ezixakile iyipi ekohlwini lokuqala ezokwazi ukuthi ibe ukhiye kulezi ezinye izinto. Hayi ukuthi uphuma ucishe ushayiswa imoto usudidekile manje usulelwa yikhaya kuthiwa wena unesilwane kuthiwa wena uyathakathwa uthakathwa abangani uthakathwa kini uthakathwa komalume kuthiwa nomama okuzalayo akakufuni ayisebenzi hawu akubona umuntu kuthiwa emsebenzini abakufuni. Yabona kubesi yonke lento oyibalayo awusukungasena kumelaphi njalo uma umelaphi awukwazi ukuthi umuntu noma ubone ukuthi unina wakhe unesandla esibi bese kubeka kanjalo
uyabhidliza mawunjalo uyambulala lo muntu esikhundleni sokumelana yeah uyabona lo ukwakha phela inhloso nokuhlanganisa imindeni kunjalo hayi kuyibhidliza cha uma kuthiwa umama uyaphila unesandla ziningi indlela ungamcela futhi umntwana uthi ngicela ungicelela umama uthi ngifisa ukuthi afike esixoxe naye ngeke azakhokhe yayizwa le nto leyo kube ukuthi uyayikhuluma naye umzali kwesinye isikhathi uthola ukuthi umntwana wazi ukuthi ubaba wakhe impunga kodwa uthola ukuthi akusiyi impunga umama uyayazi lento le angeke uzuvela usuku utshele lo mntwana ukuthi wena lo ubaba umuntu othi uyakuzala akusiyi ubaba wakho cha funeka usondeze umama eduze umhlalise phansi umtshele ukuthi la amakhehla noma ugogo bangitshela ukuthi lo mntwana akazalwa ilo baba uthi uzalwa yena and izinto zakhe ziyaphambana ngenxa leso sizathu asiphilise umntwana ke ngoba lo mntwana usanekusasa silungisa kanjani lento ni plan nayo umzali ungavele nje ufike uthi ba ngoba omunye umuntu yomtshela lokho avela asuke la afika athatha angayibulala vele athatha isibhamu afika amdubula umama hayi bubesi asiyiphethe umnotho lembenge buke lempunga yesintu labe sikhona besike kutheni uma umuntu unesiphiwo sabantu abadala ungayi kosikhuphula ungayi kophakamisa umsebenzi wabantu abadala ukuthwala ukuphakamisa umsebenzi wabantu abadala bubesi sesiphethe abuniwethu mhlawumbe ungathini kubantu abasana lokufisa okuthi ngiyafisa ukuthi ngihambe ngophakamisa umsebenzi wabantu abadala akubakhuthaza umnene ngoba ngempela kuyingozi ukuphakamisa yebo uyasimama uyasimama impela hambe kezikulu imoto ube right kodwa emehlweni ethongo nengane zakho futhi zike ngozini engakusho nje mina okugcina asikhohlweni bantwana bamathongo bathandaza izangoma zinyanga baholi bogobela asikhohlweni ukuphakamisa umsebenzi wabantu abadala uma kuukuthi uyabona ukuthi khona la engahambi khona emsebenzini wabantu abadala okoqala zinuke wena makhwapha ngoba kuyenzeka umsebenzi wabantu abadala kuyenzeka uphazamiseke ngenxa yezinto wena ozenzayo noma ngenxa yempilo oyiphilayo eyenza ukuthi ithongo ligcine lihlehla indlela ke nje yokuphamisa abantu abadala nomsebenzi wabantu abadala engazi ukuthi ivumelekile hamba uyogeza abantu abadala ngene empophomeni hamba yolwandle ufike ukhuleke unikele ubageza abantu abadala bazoyiphakamela bona nomsebenzi wabo uzoyiphakamela futhi bahamba ulanda into bahamba ulanda into ozoyiqoqozisa hayi funeka ubengozi manje kulungile asibonge kakhulu kwembukelo empunga yesithi ukuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe inombolo lezi lokuzibona zivela ezamne wethu ubhubesi uyamshayela uma kuukuthi khona la ofisi ukuthi akulekelele khona utholakala ubhubesi ngitholala kwaNdengezi eThekwini ngwesonto umsomluko ulesibili lesithathu half day bese kuthi ngolwesine olesihlanu umgqibelo ngiba seKrugersdorp eGoli asibonge kakhulu kwembukeli siyacela ukuthi uqhubeke usubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga